I nanošenje jutarnje ili večernje kreme zaista može biti svojstvena čarolija. I zato za Lizu, Suzana i ja pripremamo samo za vas kako da kreativno upotpunite i ovo jutarnje, odnosno večernje vreme. Pre nego što krenete sa nanošenjem jutarnje kreme, pripremite malo lica na sledeći način. Jagodicama palca i kažiprsta štipkajte obraze sa jedne i sa druge strane. Osjetit ćete kako se obrazi zagrevaju i kako se blago toniziraju. Nakon toga jagodicama srednjih prstiju izvršite lepezicu ispod obraza podižući kožu i mišiće na gore s jedne pa sa druge strane. Jako dobro za tonizaciju lica, ali i za davanje svežine lica, kao i opuštanje, je između ostalog kuckanje elastično jagodicama prstiju, kompletno celo lice. A ako postoji bilo kakva napetost koja se pojavila prilikom buđenja pred mackanje kreme, jagodica prstiju iskuckajte se po vašem licu lagano u svim delovima. Vrat masirajte odozdo na gore. I sad lagano možete lepo da krenete sa nanošenjem kreme. Veče, pred spavanje, uzmemo odabranu kremu. Često se koriste antiridi, na kraju vi to jako dobro znate, pa eto da se podsjetimo za one koji znaju, a za one koji ne znaju, sreći smo da eto bar jedan delić novine ubacimo u krčak nekako ovako jednostavnih stvari kao što je mazanje kreme. Znači kremicu mažemo uvek od centra prema periferiji, podižući lice na gore. I s obzirom na to da krećemo na spavanje, treba da se odmorimo lepo, a i koža treba da nam diše, da se odmara. Idemo malo na antistres sistem masiranja čela, talasasti pokreti na jednu stranu. Polako osjećamo gde su mišići napeti, pa se malo zadržimo na to mesto. Pa kad dođemo do slepočnica, onda isto tako cik-cak krenemo i na drugu stranu i ti talasići, ali koje možemo da kao takve primenimo na jednu i na drugu stranu. Posebno se zadržite na mestima gde počinje skalp i kosmati deo glave. Znači idemo prema periferiji, prema ušima, pa tu ovako spustimo prste na dole. Znači spuštamo se od centralnog dela, pa skroz prema ušima, pa idemo uz ivicu ušiju, pa spustimo na dole. Kako možemo da najbolje namažemo naš antirid, a da pritom zaista to i ima efekta kada je koža podršnjaka u pitanju? Krećemo od spoljašnjih ivica oka, jagodicom srednjeg prsta i kažiprsta i idemo od spolja ka korenu nosa, pređemo na obrvu, idemo prema spoljašnjem delu obrve do slepočnice, malo se zadržimo, pritisnemo par sekundi na slepočnicu, uz pritisak se vraćamo po donjem delu oka do korena nosa, opet idemo na obrvu, pa se vratimo donjim delom do korena nosa, ispisujemo osmicu. Možemo da uradimo i sledeći pokret, znači jagodicom drugog i trećeg prsta spuštamo se niz ivicu nosa sa licem, dođemo do nosnih krilaca, pritisnemo, tačkice su jako važne, akupunkturne tačke i presurne, tačke debelog creva, idemo ispod jagodica, pa malo pritisnemo gornjovilične sinuse, evo ga, osjetimo stimulaciju i vratimo se kružno u početnu poziciju. Znači spuštamo se niz spoj nosa sa licem, sa strane nosa pritisak i idemo nazad u početnu poziciju. Iskoristimo priliku da malo masiramo i ove bore smejalice, malo gore dole, da prosto zagrejemo taj deo i kad posle par ponavljanja završimo, samo naše prste usmerimo prema
ušima. Pre nego što krenemo na počinak, jel, i nakon toga što smo namazali kremu, zagrejemo dobro naše dlanove, pomislimo želju pred san i stavimo dlanove na oči.